Talaflava o Talafo le Radio Samoa. Ua whaamatala le presidente o Saina o Xi Jinping le la mawhutanga ma Australia o se mawhutanga e whea ngai ma whiliwili ua inga i tau sanga taruai ma ua iuna ia i le palemia Australia Anthony Albanese ia whae tete na ia whaatu maupea le whainga whapaanga wa iei nei le ua whaale leia. Na whailua ita i lua o whaile whontanga le G20 i Brazil, whailua i li pote le APC sa ta ua le ita i Usaina i le sidia mara se furu tau sanga taruai wa whaiai nisi la asanga. Na whaale rei ai le sotanga Usaina ma Australia e fo i manai milo milonga sa au fiai. Na tuina ai le whainga māloa Jinping ni tariffs o la fonga tutongi i oloa au inatu i Usaina be itai wa whailua Albanese wa so longa le leile whaanga i inga o fe whaata wa inga re vāo tunu e rua e te minei. O le whaata rua i leo na whairua ita i e to rua, o le rua i whairua inga sa whaia fo i se whono tanga le G20 na whaia i Bali le lua a whelua lua. O walauria mai la e le ita i usaina le Palemia o Albanese i a malanga atu e Asia Beijing i le tausanga fau mo le whono tanga whale tausanga a ita i e whaia i saina i le lua a whelua lima. Ua solia le company tele le Bunnings tu la fono whaarilo rilo e ala i le whaongaina o le lato whainga fau e mata waifo linga o tangata o le facial recognition technology le e whaongai tangata whaatau. Whaeroa mai ei nei le i unga o suenga a le Privacy Commissioner sa whanga solo. O le whae unga o whaeroa mai ei suenga sa whae e tono le lua tausanga wa ta wai o tangata e anga i atu i whale o loa le Bunnings a tonu e la tautele o i loa le tūlanga lea o loo whaonga ina e meise o le au i nai o whaamatalanga ta ua whaatau ia i la tau tūsa pēna o sina teimina anga i ane ai. O le whae unga o le neisu e suenga o le ateleso na afianga i le whaonga ina fo i a isi pisi nisi Australia o le tu ainga teknolosi lea i le lumanai. Ua maua ai suenga le komisina, ua whaalawila vingia e Bunnings tūlanga whaalilo lilo o tangata, pe ama le whaita wafi o tangata whaatau, sa uru whale i whale uloa e ono spurulua o le Bunnings, i New South Wales ma Victoria, i le vāo November lua fe se pulwalu, ma November lua fe lua tasi. Whai maile suenga i le i maua e Bunnings le whaatangana sao, sa te tauana ia i e whaonga ai lea whainga whaatekonolosi. Wa whaatunuina e tau filo le whaonga ina, ma ia lafo ia uma whaamtalanga o le au whaatau sa o lato wao ina mai ia i le piliota e pei ona suena. E eise li pe ama le lima sa furu tausanga o lo sosoani nei i leo i le suenga o le whaalamlawe na mawai se tamai ta iwa mariu i le whaitua Marubra i Sini. Mala awa nei leo i Astoria Circuit au le itaina sfurulua i leo le nafi e ua mawali poti le tino maliu na maua. E tali tunuina o le ua maliu pe ama le onus tausanga le matua au lo whaatalia wha maoninga o sia tangata. Wa amata suenga leo le no fuanga na mawatu iai au yeili poti wata waina mawani lava o lo pisi le toto i te tono nisi o kālone la pisi le no fuanga lea ma o lo tu whaatsia nei se ripoti e tu watu le coroner o le awhea ngai ma le wha mautuina o le mafuanga o le maliu o le atamaitai. Wa moli maule Caravan Blacktown, wa ba ie le teminei le toa tele o ainga e tasi le tangata whaingaruenga, wa anga i atu i whaita to o la latu o unanga moni so soani. Le unanga lea le Caravan Blacktown, taluna whaavai mai le lua fese puru tolu, la tu te saunia so soani o le whainga o tau mafa mo ainga i le whaitu leo Blacktown, ma o la latu moli maua mai ta wina le toa tele o nei ainga e anga i atu mo se feso soani le teminei. Le unanga na amata whaatino mai te tono se vani le lua fe se purutolu, au le teminei wo foi nai tau mapa mai se tasti o Community Hall i Leila Park. O i la tau e o fufua le teimi po volunteers e fe soso nei le whaatino ina o le au unanga, la tau te kuka ina tau mapa vevela ma fōa i atu hampas o lava i tangata mana mia so soani. E ei teimi e maua i fo i le so soani me a fale ma isi au unanga e o i le siaki le soifua malareina ma le whaiotu i pui. Whai maire ri pule o le Caravan Blacktown, o le taunga tau le soifuanga o whaapopo atu i lui tau, o whea ngai mana i tangata i le teminei, ma o le sauni o se tau mawhatanga, se tasi, ma se peso soani se whaataunga, e mauai se peso soani mo i la tau ni na yaso, o se peso soani telelea mo na i tangata o loo mana o mia le peso soani. Talamuli muli,
Ua manatua ina ana wō maainga le tene titi se furu lima tausanga na umalo na ole le whaalawalawe tau taavale i le Gold Coast i le whaeunga le vaiaso o se tamaita i au le leima tamai. Ua vai le vasa nei le solo atu wha mawhanwhananga malo whaanga mo le ainga o le tene titi o Alaira Wayland li patia na maliu na wala vea le taavale i se autu i le waweau le sana te nei. Lo tau wha mautu e leo le mafuanga na ia ave na i le taavale o le tene titi a onga i le Penoa State High o li patia na ia ave na le taavale le i Helensvale Road whaatasi ai mana woto o lua na lato o atu whaatasi. Ine i mawhai ona ia tau fia le taavale ina ua se ese maleala tele matofu wa ile autu. Na maliwa i lava i lea no fuanga a wana pāsese to o lua o se li e lua sutas tausanga ma le isi li e se furu lima tausanga na whaawawe atu le wharemai Gold Coast mō tong fitinga. O lo o wha wau sua suenga o lea whaalawe i le vai a sonei. O tala nala vei Samoa mō le nei fo ia solua.